tun MP election a PC candidate pirita kan mu fo hlau maya tun MP candidate ilo ni chaudana hi toy te mi hansil da che ole ka kalkong hi athui khop meya chuanin pathianin ani na taka chuanin min khallut politics hian min khallut nin ka hria chumi omzia chu hian kan titiang kan ram le nam le kan sa khuwa kan pathian mo man laya kan puwana kan ti tenen khan hi a in zom tata chumi ni tur chuan pathianin training na satak min pe ma support ani chuan ani na taka chuanin zol ne yanga min lo ngai olo ula politics hianin kalalu don ti hi ka hriat na chu rei to amaro chu keima in ma lo in la ka enge mo lo ti ka du lo ti chuan pathianin a hun atiam atia chuan a ron ti mayang ka ti a ti chuanin ti tum lo deuin ti hian ka ti ta thut mai ni chuan voina hianin poll day ani ta hei scholarship nangma khuang e ya in tei kwalvel ni in kan ria polling station sang te i thlo tura kanga ya voina ka hin mu fu hlong maya chunga chuan boruak enge a ang itia vote hi atlak thati ringem tile nangma tin theina chan so min ringem ti khan chu dar sari tang khan vote kan tlak chan ta ang chu ani ta tuna hei dar som pani ari ta ti ro chu ta chuan hei hetilai muna po hianin college high school hei hi a enge ka che che alova eng po ni se hetilai muna pon 50% vela ta to ni dikta chuanin MLA in thana chuanin 50% hitlai hi a om riau amai ro chu MP hi chu mizo mi puina kan ngai dan hi tlemin MLA tluklo dewa chuwang chuanin tun anga hetiang anga 50% vel han tla thei hi chu scholarship mi pui kan tang tlangin tin thalai ho hianin nar zum te hin lo du maya hang deu te hianin ngo te kan lo cha ka khatiang ang khanin he kan policy that tak mai kan ron zuar hi ti te ang nar zum ti ka sai fia lo wanga ma se alar na bera khani sia khami anu a thu kha chu than ni ta se chumi wang chuan mi zor lo deuh mai manifesto kan ron ne ya mizoram a thar hlak ani ti top meyang chung ang kan ron zuar chuanin thalai le abikin mei chiate a channa ape ni bokin ka sia thalai ten min lo lom thiam der khot meya hei kanar hi lo ti tok te hi an oma chu bang chuanin hei hianin ingen yang step thar mizoram in kan kai nin ka sia chu chu lo tling le a kanin ngai mani khwa chuanin vote po in machwa deu tur angai tha ila itlin theina chan si a omitiam nangwa ole ka chu kan soeng deu khanin rampum huapin meichia a hianin official candidate ma saber kalo ni a tin ka mela thale boka ka pian nal box si ti chuan zei box si kan ti tiang parliament a hianin ke anga zuk per ngam tur le zuk chok zero ngam tur hi dan she box si mo chu tiang anga mani right zu claim ngam ang hi mizowa hianin kan tam lova midang tu ma ka soi chelo amaro chu MP ngoi reng ti a kan zuk ti te a MP out thei po hen enge out chua ti hi ania ke ero chu pathian khongai na zara zai hoi tak kaloni a vai ngam tak kaloni boka chu wang zani mi pui hianin min du ve ni in ka sheboka tin confidence nei tak kani ti in sheboka nga chu wang zani chan si kan nei thain ka sia tin scholarship mi pui a phei hi chuanin min thchiang tu te an ni a ka bu khi chu rit ve tur chu ni poni se hei vote ka han thak chho tran chho ani a result chu ala chiang mai tur anga ila vote cheu huna tling ngai turin du sakna kan hana che kalome kalon tak zet ani du darshan vul zelang che